bishobora kuvura indwara y'amaso ya glucurane, inkorora n'indurwe yo mu nzira, muri make n'imyanda yo mu maraso, amarozi. Turagusuhuje cyane mukunzi w'ibiganiro bya Musabyimana Jacques, tukwifuriza amahoro y'Imana kugira ngo akomeze kubana nawe aho uherereye hose, waba uri hano mu Rwanda cyangwa ukaba uri hanze y'u Rwanda. Turagusuhuje kandi tukwifuriza amahoro y'Imana kugira ngo ukomeze kubana nayo. Ni iby'agaciro, biranejeje kandi ni iby'igikundiro kuba turi kumwe. Tubishimira Imana iteka kandi respect kuri mwebwe. Turabashimira yuko mudahwema kubana natwe mu biganiro byinshi dukomeza tunyuzaho. Rero Uwiteka abaha umugisha. Uyu munsi twaje kuri part 2 y'ibyo kurya turya kandi bikaba bidufitiye umumaro mu mibiri yacu. Bishobora kuduha ibintu bigiye bitandukanye byinshi mu mibiri yacu. Icyo tugiye kuvugaho rero ni iki? Uyu munsi tugiye kuvuga ku nanasi. Inanasi, igihingwa cyiza, igihingwa kiryoha, igihingwa abantu benshi barwanira. Ni igihingwa ushobora kuba wejeje ukaba wagikuramo amafaranga, kandi mu gihe utagikuyemo amafaranga ukakirya kikakugirira umumaro, haba guhera ku bishishwa byacyo byakugirira umumaro, amababi yacyo afite icyo avuze, ndetse n'umutima wacyo w'imbere, kuko nabyo biribwa bikagira intungamubiri nyinshi zigiye zitandukanye. Wambaza uti ku nanasi uyu munsi tugiye kuvuga kuki? Reka twicare hamwe dutere agatebe maze tubanze twige bimwe mu byo byadufasha. Gusa tutaravuga ku ndwara iyi nanasi yagenda ikoraho, ndagira ngo ubanze ukande subscribe, ukande like, shyireho comment. Turifuza kuzura subscribe 5,000 muri uku kwezi kwa munani. Turifuza kugeza kuri subscribe 5,000. Nimumfashe musharing kandi mubikore. Umwanya natanze ndi gutegura ibyigwa kugira ngo bibashe kubageraho, bibagirire umumaro. Namwe nimuwuha agaciro. Murakoze cyane. Rero mukimara kubikora, reka turebe bimwe mu byo iyi nanasi ishobora kudufasha. Inanasi, ariko reka twivugire, reka uyu mwanya twivugire ku bishishwa by'inanasi. Ni umuti ukomeye cyane ku ndwara ngiye kubabwira. Ni umuti ukomeye cyane kuri tifoyide. Tifoyide ngira ngo murayizi, ni indwara izengereza. Tifoyide uwayirwaye ni ikibazo gikomeye. Bavuga yuko ari imyanda iri mu maraso, bakavuga ko muri make ni imyanda yo mu maraso. Tifoyide bituruka ku kuba wariye nabi, cyane cyane ku bantu bakunze gukoresha amaresitora n'ibindi. Buriya ngo niho tifoyide akenshi ishobora guturuka. Ariko nyine ibyo ni ibyo abantu bashobora kuvuga kugira ngo kubw'uko batazi ukuri uko ariko kose. Gusa akoresha iyi nanasi, bishishwa by'inanasi, ariko ukuri kuba guhari akenshi nuko ushobora kurwara tifoyide bidaturutse ku mwanda w'ibyo kurya wariye. Ahubwo akenshi ishobora no kuba ari amarozi. Ishobora kuba ari amarozi abantu batari beza, bamwe tudakunda, ugasanga bangije ibyo kurya. Nugera kwa muganga icyo babona ni tifoyide, umwanda wo mu maraso, nta kindi. Ubwo rero mu gihe babonye iyo ndwara, ishobora kuba ari ubwo burozi, ishobora kuba ari tifoyide nyine, ari ibyo ngibyo byavuye mu byo kurya, byose birashoboka. Ariko icyaba cyiza ni uko wabanza ukisuzumisha. Ariko mu gihe ubonye iyo ndwara, reka tukubwire umuti. Ibi bishishwa by'inanasi bishobora kuvura
indwara y'amaso ya glaucome. Iyi ndwara ni indwara y'amaso nyine, ishobora kubivura. Ishobora kuvura rubagimpande n'ububabare bwo mu ngingo. Abantu barwaye rubagimpande cyane cyane ku babyeyi bakuze, abasaza, abakecuru, ibi bishishwa by'inanasi bashobora kubikoresha. Igipimo cy'ibinure bibi kiri hejuru, ibi bishishwa by'inanasi bishobora kugufasha. Ibicurane, inkorora n'indurwe yo mu nzira z'ubuhumekero, ibi ngibi inanasi yabigufashaho. Ubudahangarwa bw'umubiri buke, ibishishwa by'inanasi biragufasha. Ubugumba ku bagore, ibishishwa by'inanasi biragufasha. Uti ese ibi bishishwa byagufasha gute? Ndagira ngo nze kukubwira uburyo ki byagufasha, ariko ntibagiwe kukubwira akamaro k'inanasi. Iyo usoje kurya inanasi, ibishishwa akenshi murabijugunya, ariko muba mutaye umuti ukomeye. Niba urangije kurya inanasi ukaba ufite zimwe mu ndwara twavuze haruguru, ukajugunya bino bishishwa, menya yuko ukoze ikosa rikomeye. Ibishishwa by'inanasi birimo intungamubiri zitandukanye zifite akamaro mu mubiri wacu. Harimo vitamine C. Iyi vitamine ngira ngo murabizi, ni vitamine ushobora kubura no kubona bikanga. Vitamine B1, vitamine B6, manganese, potassium, fibre hamwe n'ibinyabutabire byitwa bromelain, bifasha umubiri kurwanya ubushyuhe no kugabanya ububabare no gufasha igogora ry'ibiryo kugenda neza. Ubwo rero inanasi urabyumva, niba uyikoresheje ibi bishishwa by'inanasi byifitemo amavitamine hafi ya yose, ndetse bikigiramo akantu twakwita, reka nkite biprofene. Ni biprofene nziza cyane y'umwimerere, kuko ngo bishobora kugufasha kugabanya n'ububabare mu ngingo. Birafasha kandi mu gukomeza ubudahangarwa bw'umubiri no gufasha umubiri gukora neza. Ibi bishishwa by'inanasi bishobora kugufasha ibi bintu byose tumaze kuvuga. Ubwo rero ngira ngo niba usanzwe ukoresha inanasi, ibishishwa ukabijugunya, kano kanya ndatekereza yuko utakongera kubijugunya. Gusa tutarakomeza, reka tubanze tunyarukire muri Nana Nutrition and Market. Ahangaha ni ahantu badufitiye akazi, kandi bakaba ari bamwe mu bantu bafite ibikoresho. Reka twivugire uyu munsi kuri product z'ubuvuzi. Product z'ubuvuzi bafite ni, reka twivugire nko kuri Colon Cleanse. Colon Cleanse ni product ishobora kugufasha mu gihe wowe ufite ikibazo cy'umwanda mu maraso. Ushobora gukoresha Colon Cleanse, ikaba yagufasha kuba umwanda wasohoka. Ubwo rero niba, kuko ubundi abahanga cyangwa se abasesenguzi mu by'ubuvuzi bavuga yuko umuntu ashobora kugira byibuze ibiro 3 kugera kuri 12 by'umwanda uri mu mubiri. Ariko iki gihe umaze gukura wa mwanda mu mubiri, umubiri urongera ukirefreshinga, ukongera ukamera neza cyane. Rero niba ukeneye ibyo bikoresho, wowe wasimbukira muri Nana Nutrition and Market, aho turi gukorera ni Remera, kandi turi gukorera
Kimihurura, tugakorera i Musanze, tugakorera i Rubavu, ndetse no hanze y'u Rwanda turi kuhakorera kuko i Burundi turahari, bakakubwira ngo Tanzania turahari, Congo turahari, ndetse Uganda turahari. Aho hose ukeneye ubufasha ushobora kwandika kuri nimero 0722508752 maze bakaguha ubufasha burambuye, bakaba bagufasha kuri ibi bintu twagiye tuvuga. Murakoze cyane rero, reka tugaruke tuvuge uko ibi ushaka kwivura izi ndwara, uko ushobora gutegura uyu muti twamaze kuvuga w'inanasi. Uburyo wawuteguramo n'ubu: fata ibishishwa by'inanasi ubiteke muri litiro y'amazi iminota byibuze 15, hanyuma unywe igikombe kimwe cy'icyo kinyobwa, byibuze ubikore 2 ku munsi. Ubwo niba tuvuze ngo ibishishwa by'inanasi, niyo wafata nk'inanasi nk'ebyiri nziza ukazikuraho ibishishwa byabyo ukabiteka muri litiro y'amazi, ubikore ujye unywa 2 ku munsi. Ibi bishobora kugufasha kwivura bya bibazo twamaze kuvuga haruguru, harimo ubugumba ku bagore, harimo ubudahangarwa bw'umubiri, ibicurane, inkorora, igipimo cy'ibinure, rubagimpande n'ububabare bwo mu ngingo, indwara y'amaso ndetse na tifoyide. Ibi bintu bishobora kugufasha kuba wabikoresha kandi umubiri wawe ukaba wagenda neza. Ariko ubu tugeze kuri iki cyitwa ubugumba bw'abagore, akenshi cyane. Twibuke yuko iyi ndwara burya umuntu aravuka, akavuka abantu bashinyitse amenyo badashaka yuko abaho, yamara gukura batashakaga yuko yiga akiga, nabyo bikabababaza, bikarangira akageza ubwo atangira gutekereza kuba yashaka kubaka urwe rugo, kandi nabyo ibyo bintu nabyo ntibinezeza abantu. Iyo mpamvu ni imwe mu ituma bashobora kukuroga no kubyara ntubyare. Niba ufite iki kibazo, twandikire kuri nimero twatanze tugufashe. Ni muri ubwo buryo rero, menya neza ko mu gihe indwara igufashe wakwihutira kubaza muganga kugira ngo birukanse uburyo bw'ubutabazi. Mu gihe ubona indwara yawe itarimo inyaruka gukira, ushobora kwifashisha bumwe mu buvuzi twavuze. Niba bona byanze, ifashishe bumwe mu buvuzi twavuze. Nimero twatanze yagufasha, turayishyira no muri description.